Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. MLA Barem jong Nongkram constituency uba Arden Miller Basaimon ulapan pau ya kecingma ke bakrau ke baap ya kejai benriau baret pat ki balong rukit rajala jong ke jala Meghalaya leda ke sorkar preng ke pentrikam ya ke Citizenship Amendment Act hakani ke jala kumta na kaleong uba Arden Miller Basaimon ulapan pau ke jing persajur ya ke jing pentrikam ya ke an hakani ke jala bat ula ongru ba ke jing menjor jong ke yang terbar thauan ke jala Meghalaya dak wai ke sor ban persya ya ke an lese kala khamdir kapor Uni unomik mat barem syari yang terbar thauan ke jela ula ongru baswa baki arti diki yang terbar thauan kari kata ke Lok Sabha bat Raja Sabha kin menjor ya ke CAB labun ba ki mender nakari Bangladesh ki balawan rong to lupa syakani ke thaan cetela mengi kumta ya ke CAA amdehi ban pelong an hakari India hi borok kowe ka jela kala dei ban le ni la kham katukan ni por mucho ban pri kumba kiwi jela kala le mas ndak ban pas ya ka se parliament jurable akli ki yeng kalau sabha Raja Sabha ni ri ki don di states ke la adopt a resolution te ngi ba le se nagal jela Meghalaya ki la kham slim ha we de ba panta den rei na so ba kani kadai ka wei ka banga ala kren ka por banga wan banga ka press conference ni kong ni ala ka government mo ka state government hangi kalong serius ka persya akla de adopt a resolution tenga so ba ka jingle aja ka soka wala kalong kham dir ka por kari ka jingle ka ba ngila community la kham sile bakan ai ka resolution kendrei ka ega boploi ki bakin sim hadu kani ka khat ka pamantan ese di stamaki ka coba ki ka nakaliam na juni hikumbangi yen kong hi ni kren shai ba Wala dagan nakalian ka sokar ka sin ka meningkong kala persang man persutu ye ki ba la exam ya ka si ki ka to ka ditli gi penta mo jong ka jala Meghalaya rengi nu sin kong yong nim priang nakalian ka revolution ni dala gari hi yong ba ka si kam le mentri kam ka jala Meghalaya wala ka trikam hapo asam ka rang don ka jingma ni nakalian ka si ki bobon giri rang ba ki bikidu ki ba den ni ma ba dong ban persya tang ning re ka ni ka si hi kare panong baganum dei panong an hakari India hai kowe te kan no tam haka jela ko te kan nongren ko jing hadu tang yen be talo ko nongren bangi persya ye si nginum pat ngarang de pan haki interview ko ki local channel na le electronic media ke lawan pan kli jikli ye gani ke ju na pan pau kon ta ba nginum la pan priang panong ba ka si kan rekam ta haki ka ko ni ki benta ba kan rekam haki ka to ne kade be panong borok ko ke state kanum de kan rekam but ni the community ru baka si kan mereka magari India itu source of economics apo Dhaka University abul bakat karena makala kerenjung uang ba ka migration ka jom ki Hindu Bangladesh hadu arjar khatlai se India ka apo shispa khatlai la means 11.3 million ni don tang 1.4 million tela uni menta bat kumpa kalong ka Meghalaya jela Meghalaya ngi pala bentek kan lo gidon di Meghalaya tendingi sutu usai ba kam tam ki border area kini ki labun mo yase ke jingja kabrang jashan lu kapin iye ke jing smooth scan juki ling bakasi e bakila lo traditional yes hapo ani ke jela ju ti kandon ka threat kandon ke jima ka bakrao lari ki bakum kini kidon haka jela asam ki bon but we bigila yo banong ki nong shong jugar India temu kami asu iki bakin drum siya ni jela ka jungi ninumla ban khang iki nong shong jugar India bakin drum siya ni jela jungi but kumboro mata lingim don ki angi ban perking ki ban regulate ya karung gami jong ki we pak nong India siya ni ka jela ka jungi dei nama kata raung ni hapan persyak ya si